Habajubab ikijing keli jong MDC ke Mauken Row, uba Martel and Mukim, haka kenta keli jing keli haka sengi baar ke dorbar liur ke ying dorbar tauan ke Khasi Hills Autonomous District Council, KHADC, haka kadway tarik unai tung arja arpusau, u executive member beri peja ketenat council building, uba rangken sai kharpuki, uleh thu baki market complex, halat lengkot, bernihat ban mauring keneng, lala ban pendap ban senayaki. Uleh thu baya ke market complex riang du ke jing pentrai ke lepoi kendai 4% bat an pendap hau nai lar mentau senam. Haswa kene uba martel ulah kedau ha ke jing keli baya kini ki market complex lamang tingka na ke excluded area scheme arjar khat kendai arjar pau bat na ke 15 finance commission grant arjar arpulai arjar pesau. Nengkong ang ai kublai senior member Shri MN Mukim ibalawan ra yele question ka baong kumne, will the executive member in charge be pleased to state whether the construction of market complex at Light Lincoln, Birmingham, Riangdu and Mauringkeneng sanctioned out of excluded area scheme 2019-2020 and 15 finance commission grant 2020-2023 extra have been completed or not. The Juba Kalong, Light Lincoln, Birmingham and Mauringkeneng has been completed south. 90% of Riangdu market complex has been completed south. B. If not, the present status of each of the above construction may please be given. The Riangdu market complex will be completed within the month of August 2024. Kuat panai katukan niki suplemen namarka nika chusna ya ki market complex ki yau kuper ke bengkua ban kriat tu ya ke council assets ki habakwa ban kriat ke council asset kadai ru bandan ka agreement aswa ban pentrekam ya ke project tu kuat ban tip aswa ban trade ya ke nega maurung keneng bat ka Riangdu market complex la ka executive committee ka la dependent ya ka agreement hak biadai bat kita complex market complex dia hak biadai bat kane dia nak liang ke council building ngasun kuat ban pensyai hang ni baka kamram jongka kadai tang ban pentroi yaki construction dia hak biadai bat agreement list di kemudian kadai ke kamram jongka market department hadin bengila pendep ya kam kemudian ngilahan obar no syaka market department lane syaka no ka department concern Kebomud bahabala ia kini ki building ke executive committee kan habjat baik syakmat bansna ia ki klaim kono ka agreement kane se ongno lawan na market department ka proposal lawan na market department ban pentroi ya kini ki market ya nikino ki market stall kum terter bat kade kamram jong ka council building bahkan baik text specifically baik tang ya ka construction bat hadian bagladep ku mangla pensyai ngihan obarno syaka market department bahkan le ye gidon kamparo sitwa la ka building department kan jaj baik syakmat ya ki proposal balapha na ka department of market naga bansna ban ya bansna ya kini market complex klaim kono ka agreement bat ya ka agreement hapan sim adin bala dapsna nengin sim haswa bansna emno habiadai bat katakaman lo na kaliang ka council building ongno habiadai bat agreement kalis kamdei ka benta jong ka council building kemudian kadai kamram jong kan ka di dengan saya ti honorable member Syai ni long mental sahadin banyala ermak bisa ya ka market department nak benta bantai ya gene ka market yard hapo Light Lincoln di kemudian council building
kumba kalau ka di department ba pe tik be tang yi ki kam construction kale be ya ka badon kam hadir beladap ku mengalap batai menne pensyai dengan penihan obar becaka market department dia habis ni agreement tele sesuai ban konstruk long no kumbangan su penjubab ya ka ya ka market department kemudian sekan kadon ka agreement suaban konstruk bat hadin beladap pada ka kam lese onsa pendias kena ngam da syai bha u ia min satu wong ru hakacu popor ba ngatharai lale da ka market tingam tip kata tharai ka dei ka besisa ni ka bom dei to kino namar bakala bun piong ban nom repeat chu tendai ngasu kwa ban tip ka we kan no lamang tengka ya kita ki atli ki market na ka ban ta ban snai ka ni ka super market complex ban su pensyai piang suwa ban pentroi ka kam kemudian agreement kadon sama kadon bakka market lo kadon bakka market department kam dei bakka council building dan hal dei bakka sanction ka balamang nam ta lightly ka light lingkon ya ka bala sanction ho ajar khatra khat khandai ka dei artusan lat nam ta ka boni hat market ajar khatra khat khandai light pulat bat na ka bentara mau deng keneng market ka bala sanction ho ajar khat khandai arthau ka dei nyeu pulat Ini suatu bahkan agreement ke dalam baka market department. Te kenang ban kam ya saya susu, ni suku ban supplement ya kene kuai kalong. Menu belum terai kini ki yo, tong itu kalai lengkap bat ka bernihat ke dicong ka council. Te kamauran kenang bat ka yang do komplek market komplek menu belum terai kini. Kemudian hal bidai bat kamauran keneng market Riang do market kidon hila kajongka market committee kabla peniyai kata senong. Dia hajing syakam dada yang ngabangan patai kan ya kata dari kamram jong market hadai members jong executive committee banyi don lang hiya ke responsibility nam ta kajing yai baik yang ti jong borok di scheme hapok ka council mut kadon ke share. Kadon ke share bring ke council bat kiniki market ibangi ai sport riang do pada po mau keneng. Kalau ni kesiar beri council, batnya mau keneng kunjuk batnya reng tu. Kani ke jengkeli, namar kalau akan top naik ke building bat ke market. Te ngasku akan panjibet nafi, la kalong ni makin keli, ya kani kejuk ke jengkeli banjubab ia menchat market. Kadang jengkeli market. Hakabentar baar ke jingkeli uba martel ula kwa bantip laka executive committee ketemu bensna market complex Hamausen Ram Watlingkat ding pasok bat Smith hakabau ba rangken sai ula itu baka dei tang Hamausen Ram baka jingtei ru kalajan dam bat poi kendai pau persen. Kamadin chief executive member uba penyat sings im ula tuklar ban jubab halor keni ke jingkeli. Ka jingkeli ka ong will the executive member in charge be pleased to state whether it is a fact that the executive committee have decided to construct market complex at Mausen Ram, Watlingkat, Ding Paso and Smith. But Sakawai Jingkeli, if yes, what is the status of the above said construction? Kajubab Kalong, market complex in Mausen Ram only, sir. Kajubab Yagapi, 90% of the work has been completed, sir. Namar ka don ka jingkran na ki isi apo tong ka house bakila debrai ban sna ya niki market complex haki lightly ki yau Mausen Ram Watlingkat keding southly ding pasok bat Smith tadai na tanga sukwa ban tip hadu kanu ka executive committee kala la ban le ni ka kam te ka kum ka chubab na u ia min charge building na kini ki southly ki propose building market building ka ex committee kala le swatang kawai bat kala sanction
kita kedai ya ka mau sendam market kompleks di ngasukwa bantip nado menu la sanction ya kini skim but kanu la sanction ya ka La sanction ya ka Mr. Chairman sir nak on taj duran snem arhajar arkuwe but the sanction amount galong san kulak kita lalu ni kami inti Mr. Samansa dan yo pendek ya kini kaya besar setang kumba 10%. Kumba kalong mentah kakam kalaya kumba nyukusan pesen ayai tinggi kami lenti balak ulung hapo September jong no snem ngin laban pendep no ya hirkan Bakat kum ke jubab hang ni kalong bayar kam ladap khandai 4%. Dan rei ke jubab ke jong yamin charge ang nyusan persen. Te kadai ko kum no. sorry Mr. Chairman sir kemud kumba kalong kakam kalaya kumba 90% kendai 4% kata dika right answer dia 90% tinggi kini lenti balak no hapo kendiak teliki benai onla ban pendep no ya katen kam mari basa ilong satan 10% kan nem slim su singin sayo do ya kaban inaugurate ya ketika market ba la complete ya kenika market kompleks ha mau sendam ni expect haduk kumba kat nomut beliau di banjo di mentoi na kenika kompleks kemud ka jingyo jing mentoy na kana market mud kat kum ka jing don jong pistol kat kum ka jing don jong pistol ni sung thu bakat tangut hikin yo jing mentoy na kana market bat ha ka ju ka puan nga sneu ban om tang kinong song dukan ke ban yo jing mentoy kinyo jing mentoy lang pai pa nong song snong jong tu ka tha ni bro I member luckily Lakadenium Gajing Shisha whether it's a fact that the executive committee have decided to construct market complex at Mausunram, Walingkhat, Deng Paso and Smith. Gajing Juba Kalong Betang Jong ka Mausunram, Hawat Kadon, Kumbakla yo snow. Nakamta ka Walingkhat, Deng Paso but Smith kuman syupentip kila don ke application ki bapoi syaka executive committee. Henry ke executive committee hadu mentapat kampat sim larai. Katno mang nakamta kiniki shopping complex kiba kilawan terwa bakabaar pat ya keren duduk meneh hakabai day bat ka jinglong try Mr. Chairman sir bantip kayin nababun nakiniki market complex kiba ngilala ban pendap kat komini jingkeli hang ni kidehi kiba long try da ka shnong tenakaliang ka council ngimlong try mangi ya ka khndo ya ka jaka ka ai ka jaka yangi da kashnong but hakabe di bagajing ya kut pat agreement kalong bet ka jingmi nangta kanlong kala benlong kuman syuan sa nriu pho la sau pho len nyu pho la lai pho bat kum ta ter ngatrai ban ai ya ki figures ki belong correct ngaso bahaban pentip ye members ngin la ban ai da kas correct statement nakaliang ka market department but ka council asset department kublish bot ya CM mulai ke cing pensai ke babiang ke cing yadai bat kini ki market kompleks tang kawai ke bangai sukwa ban yo biang ni qualification now we am in charge jong ke building bawong ba ki ban yo cing mentoi na kanika market kompleks ha mau sendam kin long kat kum ke cing don jong store dengan sukwa bantip nama swa bansna ka di bendan ka plan but ka estimate according to the plan and estimate of the engineers how many stall has been constructed in this complex. Kumno ba Raju? Kumne kong ale Kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai hoi ta ba ukhau yu unia kong undi udai khau plus F ukhau fortified ukhau 45 henrei ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhau ba ai barabor umde uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi
Menta ngidei ban sngau tu hi ba ke jingbam ki ba ngibam ki long ni em ki ba tei ya kamet ka phat jungi. Ladang ngibam ki jingbam ki bom tei ya kamet ka phat jungi. Ila ban yo ya ke jingpang dunas nam mar ke jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kum no. Yo iya ke jing tei ya kamet ka phat ka jungi nak jingbam ka ba ngibam man la ka sngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jungkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sorkar ka persangkar bala banwanra ya ka kod ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F haki. Ba uni jingbam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ne kong nagani ka daw ka sorkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS ka baha na ka benta upaj ba. Ka sorkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da khau 45. Ba fikrannya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.